Itigeria ntuko inka ya Kenya bakinya ndebene gutara atongeria bao ngabana wa Meru Kiraitu Murungi athingatene na njuri ya kiama kia Mbas muthenya jwa ntuko ya narua ni bachemanitie na atongeria ba matura ntere chia katheri gicigone bunge kia Buri nyumene Kiraitu na iringirite ndebe na kuromba kari kumwa kura aria ekete michemanio ya gisiasa wardine chia Timao na kinya Kisima kagitene okau MC wa Kibiricha Elijah Kiremi ni amenerete CS Munya na mubunge wa Yala Mpuru wa Buri ni kurega kugwata Mbaru Kiraitu Murungi na bare kire mwabure jomwe jwa Azimio Mawira Kirigia na riboti tariria. Gavana wa Meru Kiraitu Murungi munini wawe Titus Ndocho gatiga atongeria bangi barene agwati Mbaru kiama kia Mbas ni bekete mucemanio na akari na atongeria nterecia katheri wa ndini ya Timau na arabathikirite mendekithia jonthe ya akari yu mucemanio wa atongeria nikatukonda kuwa burere ate na ntura cienu na tukwigua tuwa thinerea nene rutero enu ni ruji na kii twambiritie thine utugeta mbere kumithiria una ni wawe iyo ntabwene ruji ko tweni kanya tucweri ruji tona kuita ruji kiremena tugetate turete tona utege wambura tugetate ara kinya twenja rwande guru to ruji ko Kiraitu Murungi ngwetikiria ntomwa toyuria ruji ku Buri. Rome was not built in a day. This is all. Gavana Rera kile gete 2017 au ganaenda ku make Meru great. Kero tagagia ku make Meru great hata ugre kadira tamu mulo yanto beto kwa kadira tamu mwe. Ibebe otomatuga tukinyeru are yanto beto ba Kisima na Timau. Tuwere kero tokera kangavana. Kana gavana abere kero tokera gare ka ku make Meru great. Bado ana kero tokeu. Ora keni muri babu no tomwana okumba kwenu na into kinyere ko eja akara na atongeria Babore West Bakisima na Timau abore mandara ka debuzibo atewe na ngabo wa mwana market centers akegela lando mandibuti number 5 unga akana kwa number 10 hii itamsaidia ni aria atongeria bangi baraba kumite Gavana Kiraitu Murungi nyuma bamuringirite ndebe anene na kuthumbia baraba gusindana nawe tukwenda maeneo jara tuthirite nyacoka na nyuma ituthirite ngugi nyinge muno Kisima ward itwenjete bwaho kurukia 12 antu ibakonywa ndoje ko tugacokia Gavana nikenda tuthirekerie urienda Kiraitu etatutigwa nao Rentore aende ama siende gutegi ntwe nakio Mumeru omba kuona araronjera manifesto atwira manifesto yo kirombo tethia kyo Mumeru kada igwategete TV kada gugintwa omba kutethia kyo buru mibire ndena otweka mbunge obaire kenda tutwe koteta ira Buri twetubaile bunge ire Nairobi mbecha cha Kenya chethera chi 85% Nairobi 15% county so Gavana na 15% na Gavana spandi bombe ira nyinge itigavana kwa ubutume abunge baba ega baraba geta kuthetera mbeca tonte compare performance ya Gavana Kiraitu na mtu egetele kenge getekia Gavana so ndaboromba gento kimwe bocho kanja ite ndipo tarengo gingana munya itete ningana Kiraitu itete na miaka ena notina covid no yario to kwende to choke Gavana Kiraitu Murungi to mwe miaka ngengana miaka ngana kenda ngoge getapia we na mtu kuromba kuro mpure buramuona wonto kwena mparo buramuona Gavana atiaja ambwera tubetu tukale kekera tugetete atia Gavana Kiraitu nyumene na kindire musafara jwa wentere mwanya wa ndine eu na kuria akari kumwikia ngugi ithurano ndemba mweri twetete Rutere rungi MC
MCA wa Kibirisia Jawaila ya Kirimi akĩareka gitene ka kũgwatia matajara ekĩrĩte Nterese Machaka na Murinya gũkũrũkĩra thirikari ya kaunti ya Meru na rũkĩrĩte CS Peter Munya na Mpuru wa Bũri nĩ kũmeneria ngavana Kĩrĩtu Mũrũngi na atĩ gũcwagĩtĩkĩra bo bakwenda tuyakariba Kibirisia na bamachaka itukwaga imbi bakurwira especially tukona Munya akija kurwana Kĩrĩtu na Munya netereke thirikari nene turiromba Munya atiri Ugo Munya twirende gugusupport na tugwikira inya ugo kare nare thirikari nene kinya wijoe ugite kya wasiri no ndugitikira twenda we wa deputy president ikiaurire thai twikurombera gite kya wasiri na ndenda okwira Munya wendera na andu ayo ukonda kuretha Kĩrĩtu Mũrũngi antu ba Meru county bara gusupport kinya etike kya wasiri ukwonda utiewa reporter Weru TV kumatima ugisiona kebore mbeta mawera kerigia